بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل لنا وسائقا جنات النعيم اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سورة القلم كرمول نجانتي الإرمائي أيوتين وند الله سبحانه وتعالى وكان كوني إنو دتي تورتيجي كونو فالاو إنيرتان ko heewi kom haray inde cortewol ngol haray nden inde ɗonno e nder cortewol ngol ko ɗum ɓuri heewde kono ɗe nganndi piiji ɓuy no yewta no wowla innaaka nder cortewol ɗo harna kala mon ɗum karamol ngol tun ala kulli ngol ɗo ko non ngol wiira tawqifan ko darnaaɗum ɗum ɗo wonaa haqqille ma ƴoyre ma kala banteyaagal ma faamu wonaa ɗum ɗon corteeji ɗin innirte tawqifi ko Allah subhanahu wa taala yamirta Jibril wonde ngol cortewol ɗo ko ni ngol wi'ete ko nokku kaari ngol waɗete ka Qur'an imma ko hakkunde cortewol kaariwol e kaariwol maa ko ɓaawo cortewol kaariwol maa ko yeeso cortewol kaariwol bismillahi irrahmani irrahim en fuɗɗoringol cortewol ɗo inde Allahu on himo sifori wonde ko heewuɗo yurmede yaajuɗo yurmede mo yurmede muɗum mofti huuɓiti suddi kala tagore nden ka aduna ga ko ɗofti e ko sali fuu mo siftori yurmede hertornde nde o marani ɗoftiɓe ɓen tun julɓe ɓen tun malaɓe ɓen tun ñande dargal Allah waɗan e maɓɓe nun
totalen ka jangen janginji ɗiɗi lolluɗi sab'iya no ɗo janginji ɗiɗi seluɗi no jangira wal qalam wal qalam nunu andi ko nunu ko nunu poɗiraɗo waw nunu kadi woni yeeso on nunu wonɗo yeeso o naada e nder waw on wi'a nuwal qalam nuwa oɗo gira ibnu amir e kisa'i e warsh e woɓɓe goo sikki ibnu muhaysin e yaqub ɓeɗo ko noon ɓe jangi luttuɓen ka qurra'u sab'a ɓe waɗi nunuji ɗin ɗi nino ɓe feññini nunu ɗimmo nun wal qalami no jangira qira'a selɗo nuna wal qalami nuna wal qalami no jangira qira'a selɗo nuni wal qalami nuni nun ɗimmo on waɗe kasra oɗa waɗa fata kono ko qira'aji gayri sab'iyya qira'at shadha telen ka jangin ka nun ko ɗo ɗiɗo qira'aji ɗiɗi sab'iyya ari imma naadugol nunu ɗimmo e nder wawon ma ɗum tabintinnugol nunu ɗimmo on o wona sakina adda wawon feere amma ko honɗum fanda e nde harfere ɗo nun konguɗi buyi no nder ton issaji ɗuɗuɗi no nder ton wonde ko jantorte qissaji ko hayɗi sella way hiɗi winda e defte ta goɗɗo yoyi ɗum e defte inna ɗum ɗo ko tafsir ibn jarir tabari ko tafsiru qurtubi ko tafsiru razi ko tafsir oɗo e oɗo joni menen min yi ɗum ton wona ko woni ka tafsiruji kon fof selli israiliyat ji no heewi e tafsiruji ɓuyi ko tafsiruji goo suɓa walli fi ɓen ɓe inni menen ko fayda ko ɓuri ko imma ko selli tout ma ko ɓuri sellude komin addataga ibnu kathir heewa addugol israiliyat e qisasuji e hadise da'ifa ɗi ala kinol ɗi ala awnde ɓe janti ɗo wonde nun ko inde lingi ngin lingi ɗon ko woko Allah tagi kon harana arshe on wona kursiyu on ko ngin ɗon ɓuri mawnude woko e ngin ɗon maayo ngo adna on aggi e hoore mum ɗo leyɗele ɗen jeɗɗi noon kammulɗi fawoyi ɗon fof ko e hoore ngin maayo ngon woni eɓe jonni ngi ton inde wonde go kono mi ɗaɓɓiti qissa on mi aali ɗum ɗon e hadis selluɗo immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum waɗi ko ɓuri sellude kon e ko mi yii kon karama ko ɓe tafsirɓen no firi oɗo nun ko min alhurufi alhijaiya almuqatta'a allati la ya'rifu ma'naha illa Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma sta'athara Allah bihi fi ilmi alghayb indahu wonde ko nde oɗo nun no wawi won alif lam mim alif lam mim ra alif lam ra ha mim kaf ha ya ain sad alif lam mim sad no huruful muqatta'a de do ko ɓuri sellude kon ko abréviation ko taƴa an ko andi ma'na mo wogo Allah subhanahu wa ta'ala o nun ɗo kadi ko wanno ko Allah andi ko honɗum o muuyi e nde harfere ɗo ma'na mayre on firo mayre on ɗum ko kanko Allah suɓani ɗum hoore makko o wi ɗum ɗo gandal ngal ɗo gandal ko kanko tunjeygal
wala en e kafude makko e andugol ɗum ɗo ɓuri sellude. Wal qalami mi wondiri karambol ngol wondore wawon ko wawol qasami ma ara harfere wondirgol ngol hinde monta andi fi wondore no mari karfeje golititede fi wondugol wallahi wawu qasam tallahi billahi rabbil kaaba والذي خلق السماوات والأرض مثلا ويموندي كربونغول الله سبحانه وتعالى وكانكو ووندي كربون كانكو الله سبحانه وتعالى ووندي رايكو فالا ووندي دو ودي كانكو وعلى كرنا نوم ويا وداي دوندو أوتا wona kanko kon fof ko taga ɗum noon kanko ɓay fof ko tagu makko wondira ko faalaw amma enen iɗen tongana wondirgol ko wona allahu inɗe makko ɗen e sifaji makko enen a wiyata wal qalami wal kaabati wa rasulillahi wal masjidi wa abi wa sheikhi sallata enen dagaki do wondiren ɗum nela sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maki man halafa bi ghayri llahi faqad ashrak mo wondiri ko wona allah hala o shirki nokko o wi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut mo wonda yo wondiri allah sinani yo fan wi la tahlifu bi abaikum tan wondir babira e mum ɓen hari ɗum arabu ɓe no wowno wondira ben maɓɓe ɓe wondira kadi wal amana mi wondiri hoolade ɗum ɗon fof dagaki ko allah subhanahu wa taala wondirte a wawi de walladi nafsi biyadihi mi wondiri o mo wonki anki woni e jungo mum ɗum ko allah walladi halagani mi wondiri tagudolam o wondiringol karambol ɗo e wi ko ngol ɗo karambol allah ko atti tagude ko karambol ngol ɓaawo tagi karambol ngol no haɗi selluɗon ardi noon awwalu ma halaqa allahu alqalama faqala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir alkhalqi ila qiyami saati ɓay o tagi karama ngol o yini yongol windu o wi e allah mi winda hon o wi windu hoddirore tagore nden eɓɓore nden fuu tagore nden ko tagete ko fuu ka yimɓe ko njelo mo ɓe ko fewno honde tagete ko duuɓi joni heɓata ko honɗum heɓata ko honɗum heɓatamo honde o maayata e fuu windu allah yamiri ngol yo ngol windu hollingol no ngol windira on to mati ngol windi allah wondiri ngol ɗo karambol o wi wama yasturuna e ko ɓe windata kon imma ko malaika ɓe windata kon e golleji kiyaɓe ɓe ɗo firrano abdullah ibn abbas e karmakoɓe goo tabi'inayi wono qatada wano sudi e woɓɓe goo hiɓe firiri noon wonde allah wondiri kadi ko ɓe windata kon honɓe malaika ɓe honno ɓe windata golleji men ɗi kala wo neɗɗo ko o waɗi ma ko o wowli malaika ɓe winda no woodi ɗiɗo jooɗiɓe wonduɓe makko o yano ka sengo ñaama ɗo o yano ka sengo nan ɓeeɗo mo wonde maɓɓe yemma e ñalorma bimbe kiikiɗe so waɗi ko moƴƴi wonɗo ka ñaama o winda e kisa so waɗi ko boni wonɗo ka nan on so fuɗɗike windude wonɗo ko ñaama inna habbota no gasa wonno o wiya joni astahfirullah si ɓe habbike seeɗa o wiyan astahfirullah ɓe winda ko boni ko windo o ko moƴƴi kon kanko o soway sowete buy
ko boni kon kañum ko biru bone on tum woni ko windete woɓɓe yaari ni woɓɓe yi wa ma yasturun e ko ɓe windata ko ɗum ko enen tigi ko windeten kon hakkundeji meɗen ko walli fotoɗo defte ko windeten e diwanuji ko windeten e registre ji ko windeten aadiji hakkunde meɗen Allah subhanahu wa ta'ala andini banu adama on e waawugol windugol ko miiji ka haqqille makko kon o winda ɗum e kaydi ma o winda ɗum e nokkure Allah wondiri ɗum ɗon kadi ko karamokoɓe goo wi'i wowliri noon no faamora noon kadi almima Allah wondiri ɗiɗo ɗi o wondiri karamol ngol e ko karamol ngol ne windude ko karamol windata no ɗuuɗi woni noon ko karamol malaika ɓen o windata golleji men ɗin e konnguli men ɗin kon woni ko enen ko windeten kon hakkunde meɗen pelletino ɗuuɗi o wondiri ɗum ɗo ko fii honɗum o wondani ko wondi fii mum kon ko ɗum ɗo ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun an Muhammad ande a wonaali ka nema jeyɗoma wonde ko a feetuɗo Allah wondi ɗum ɗo ɗani hefer ɓen ɓe tuumino nelaaɗo ɓeyni ko feetuɗo ɓe wiino o nelaaɗo moɗon mo wiɗon ko Allah nelimo innahu la majnun o ko feeɗo ɓe tuumirimo ɗum sa faalama yo bareeru yo ndu raɗe aynay ko feetuɗo sa wi ndude bareeru ko feetuɗo mo ɓejetta yayre ko ɗum faalaɓe bonnugol yimɓe ɓen faale bonnude situation maɓɓe koye ɓe takkinirɓe e ko tawata yimɓe fof no añi yo yimɓe ɓen ñiddin yo yimɓe ɓen duggotto yimɓe ɓen añi wona hande ɗum fuɗɗi ko guerre wonɗo hakkunde leadership ɓen hakkunde wonɓe pongodirde wonɓe follodirde ɓen aray mo ɓe sago mum ko kañum woni ko jalbata kañum woni ko yiɗete ko teddinte ko mawninte awa mo andi no faala wawde no wayi wo sina Allah faabimo o eto noon no ɗanninire honno ɗanninirte ko imma waɗa doole si ɓurimo doole ɗanninamo ma ɗum bonnamo inde nden tawon tewto ko on wowlata on ko ni e ni wayi ƴetta wonde tuumu muyeji ɗi o joma jungo o joma koyngal baka e makko yimɓe inna ene kono min hari mi annda awa gasi aɗum ɗon joni haɗa ɗon yon tigi terto ko ni ɓe haɓirno nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe wi ko feetuɗo ɓe wi ko sha'irum ko yimowo ɓe inni ko sahirum ko mbilejo ɓe innoye mashurum ko mbilaɗo inni majnunum ko feetuɗo ɓe inni mo kadabun ashir ko fenowo haa hatta fenade hatti kono ɗum fof ɓe wowlay si yimɓe ɓen heɗike anduɓe ɗum ɗon ɓen inni mede men andi ɗum ɗo kono menen ko men nani mo wowla ɗo mano men yiri mo wayni feetuɗo nani wayi inna ko mbilejo mene meɗen andi affaire mbile on kono ko men yiiɗo ko men nani ko nani mbileyagal wayi ko mbilaɗo menen ko min yi mbilaɓe fu woɓɓe faɗɗete ɓe yanayo waɗayni ɓe wattani kono nano o wayini ɓen wayi kono hunde si tawi ko fenade si no wayi wa nottugol loope e densere tuma yori wo hoɓɓitoto sine ɓoyi tun andoto wonga e fenade seeda kono fo mum ɓe wi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wondi o wi ma anta an a wonali dey bi ni'mati rabbika e nema jeyɗo ma on hombo woni on nema ɗo fanda ɗo ko nema l'islam
nema wahyu o wahyu mo Allah jonnuma ka diina ka Allah jonnuma ka dey waɗalima bi majnunin ko afeetuɗo few afeeta fes ɗen andi noon Allah subhanahu wa ta'ala hayso o wondali haray ko o wodi ko fof ko gonga waman asdaqu min allahi qila waman asdaqu min allahi haditha on bo gongi hayoti Allah qul sadaqa Allah wi Allah ko gonga woni wa inna laka tabitina woda ma am muhammad la ajran juddi ghayra mamnunin litajata ghayra mamnun manna yamunnu mannan no firta tajugol manna taji yahano ko go ne kono kaari woni o ngala hande kadi hunde lannino o marno ko lanni o yaltino madina few zammanna famaluhu asbaha mamnunan ay maqtu'an manna no firta wajtugol goɗɗo waɗana goɗɗo hande wotere o yilto inna ha ko hande ne ɓay hewti hande a yejjiti komi waɗannoma hunde kaade fewndo ko arata ɗo fewndo ɗum al imtinan jantagol ɓural ngal waɗani goɗɗo ala waji al imtinan wowlugol ɓure ko waɗani goɗɗo kono hara wajitugol wi an ɗamari joddi ɗi wajitataake yoɓoo ma on wiyoyta anda ko minen waɗanma ɗum ko minen waɗanma ɗum ma'anamu Allah subhanahu wa ta'ala no fennude ɓeeɗo heeferɓe wiɓe nelaaɗo ko o feetuɗo wiɓe nelaaɗo ko o jokki ko o annda ko o jokki ko Allah subhanahu wa ta'ala tabintinni wonde ko kamɓe woni fenuɓe e moƴƴere nelaaɗo nden ɗum wonaa ko taƴata ko jokkondirta kadi anno ɓeyni ha accemo ɗo ɗum ko ha seeɗa o taway ɗum garsata o tertoyto ɗum bahiyata haɓɓaki no kaari en fuɗɗino ɗum ɓe yano ko goɓe tawi op ɓe liɓi ɓe acciti ɓe wona e ɗaɓɓutugol qissaji nodisnoɓe annabagal ma nodisnoɓe kañum ko koho ko ni ɗum e ɗum yahi hano ko go ɗum taƴi e nawaɗo kadi ko ɗon fokkiti Allah holli ɓe wonde nelaɗo kañum ko mum ko naako taƴata fes pelleti taƴata kadi wa innaka no an la ala khuluqin azimin hida e hoore jikku mawɗo no firira Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas e woɓɓe goo ɓe firi wa innaka la ala khuluqin azimi ay wa innaka la ala dinin azimi damari e woni e diina mawka firi ɗo khuluqon wonde ko diina a jogii diina mawnuka wona diina sama kala ha wona diina fuɗɗotoka ya ha seeɗa tun ɗanora seeɗa ha ñifa few woɓɓe goo firi ɗo o feeñi kon khuluq jikku hiɗa e hoore jikku mawɗo nene men Aisha ko noon firi ɓe landama kamɓe nene men Aisha ɓeyni Allah mantirin laaɗo wonde hemo jogii jikku mawɗo ko honno wonno jikku makko on faqalat radiyallahu anha kana khuluquhu alquran nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama laatinoke jikku makko on ko alquran bimana kana ya'tamiru bi awamiri alquran wa yaqifu inda nawahi nelaaɗo laatinoke himo huutorayno yamiroje alqur'ana ɗen alqur'ana wi yo waɗu kon o waɗa himo daro kadi hatta ka alqur'ana haɗi ɗon si alqur'ana wi ɗum ɗo wattake o feƴƴata ɗon few jikku moƴƴo alaa mo nelaaɗo heɓɓidirte himo reɓɓini noon himo manti himo coobi jikkuji moƴƴi ɗi e maakuji makko buy
mamaki bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq nokwi innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq andu ko minelira wo ko fi timmin tinnugol jikkuji moƴƴi si tawi nulaɓe annabaɓe attinoɓe ɓenno jogino jikkuji moƴƴi no yamirno jikkuji moƴƴi no rerɗinno e muɗum kono sino woodi ko manki ton min mi timmintinnayi ɗum ɗon kono ma kanno Mu'adh Jabal radiyallahu anhu hadis selluɗo o wimo ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan o wi Mu'adh kala ka wonɗa hulo Allah andu Allah no gandal makko ngal no ɗon mo renuma andi fima mi humpiti hulo Allah nokkel ɗin fof kala ka wonɗa eno wonirɗa o o wi kala bone hun kum waɗɗa jokkintin kum moƴƴere hun kum moƴƴere hun kum jokkintinɗa kum hewtoyto bon kum kum monta kum e fasa kum few o wi huwondir e yimɓe ɓen huwondira e maɓɓe jikku moƴƴo hollo yimɓe ɓen jikku moƴƴo huwondir e yimɓe ɓen hara ko e jikkuji moƴƴi ɗin jikku moƴƴo en foppiɗen anndi ɓen no moƴƴi jikku si innama goɗɗo mo moƴƴi jikku sa ndaari a tawa himo muñi muñal no nder ton goongugol no nder ton laaɓugol reedu no nder ton hunnugol aadi no nder ton cippitaare no nder ton yiɗangol yimɓe ɓe moƴƴereeji ɗin no nder ton kono kaari no moƴƴi jikku ono ko gañal mo moƴƴi jikku ono ko fenoowo moƴƴi jikku ono ko janfotooɗo kono o wujjay kono o tooñay kono o ño'ay laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o landa ene ko honɗum ɓurata naadoygol yimɓe ɓen aljanna o maaki attaqwa wa husnul khuluq ko kulol Allah e moƴƴugol jikku o maaki ma min shay'in أثقل في ميزان المؤمن أو المسلم يوم القيامة من حسن الخلق maki alawo waɗoyte e peesirgal julɗo ñande tan ka ñande golle ɗen peesete ala ko teddi e peesirgal julɗo on hewti jikku moƴƴo o maki inna ahabbakum ilayya wa agrabakum minni manzilan aw manzilatan yawma alqiyamati ahsanukum khuluqan aw ahasinukum akhlaqan laaɗo maaki on fof ono mofti anden ko ɓuratanmi welde komi ɓuri yiɗude ko ɓuratanmi kadi ɓattade ñande darngal werde ko ɓurɓe moƴƴude jikkuji ɓen fii jikkuji ko yewti fii jikkuji ko no ɗuuɗi haa ɗum waɗi ettoɗen haaɗi jikkuji men moƴƴa ko ɗum o tortono Allah allahumma ahdini li ahsani l akhlaqi wa ma yahdi li ahsaniha illa anta o kama ngal ma kayno fewnan naɓirami ka jikkuji moƴƴi sabuna fewnata naɓira e jikkuji moƴƴi ɗin so wona an on laaɗo tori Allah yo Allah waɗanma kon haray ɗum wona hunde foygitinde hunde minimisetende naam fii ɗum ɗon no ɗuuɗi Allah mantimo o inni an hiɗa e jikku moƴƴo wi fasatubsiru wa yubsiruna an Muhammad hiɗa jogori yi'ude kamɓe kadi hiɓe jogori yi'ude a andoyay kamɓe kadi ɓe andoyay yeeso bi ayyikumul maftun ko hombo e mum woni fitinaɗo hombo woni sheytane hombo sheytane fooli maftun fitinaɗo ko ittaɗo e ko moƴƴi naɓa ka boni fatana aslu fatana ko sunnugol goɗɗum ka yiite haa ko ɓolle ɗen iwa
gollitirano kala ko defi goɗɗo ittimo e laawol peewal naɓi mo e ɓoylaare ko defi mo bakkatu ko defi mo yeddugol Allah are woni fitna. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Laamu ko fitna, jawdi ko fitna, jaahu e teddungal ko fitna, ɓiɓɓe ko fitna, cellal no wona fitna. Ɗum ɗo fof Allah ko darndagol, Allah darna toon tigi. O wi a yi o yahi yeeso kamɓe kadi ɓe o yahi ko hombo e moɗon woni mo ala e laawol peewal. sa tubli lakal ayyamu ma kunta jahila. Ko anda hande kon ñalon ma jaaroji ɗi holloyte on ɗum woni yeeso. ɓay hande ɗo gasa ɗum ɗo no rawni ono janngo ɓawloya, gasa ɗum ɗo hande no ɓawli janngo rawnoya. Allah wi joni ɓe kansirima ɗum ɗo kono andoy to yeeso. Inna rabbaka tabiti wonde jeyɗo ma huwa kanko a'lamu ɓuri andude biman dalla on majjuɗo an sabilihi gaye laawol makko ngol. Wa huwa kanko Allah kadi a'lam ɓuri andude bil muhtadina fewɓe ɓen. Ko woni mo ɓe no wiya ko kañum woni ka laawol peewal. Menen ɗo menen ko men ko sunna on, menen kadi ko ɗum ɗo ayi a jokkuɗo bid'a tawa bid'a on no saajira e hoore makko wa ndiyam. Tawa woli o wiyatuma menen ko de alqur'an e sunna ɗum men jokki. Tawa a addanayi mo ñaawore alqur'an e sunna ko wi o inama he ɗaɓɓu ka nawra. Ko ɗum kullu yadda'i min hubbi layla wa layla la tugiru lahum bidhaka. O wi Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko hombo majji e laawol makko ngol yiitaali ngol few jokki laawol cheytane, jokki mbeleeɗe e ko hombo kadi woni feewuɗo on. Wona nodditagol ngol o menen woni kaari en, menen ɗo menen ko e ɓen men ko ɓen ɗon men jokki e mum, menen ko ɓen ɗon men wondi, menen ko menen woni kaari en. A nodditagol ngol dey nodditagol na ko metti wi safara ene ko men woni sahabaɓe bala woɓɓe wino kañum ko annabaɓe, woɓɓe nodditike ɗo kañum woni mahdiyu, woɓɓe nodditike ko kañum ko nulaaɓe, woɓɓe nodditike awa ko kañum woni fedde daɗɗunde nden, woɓɓe nodditike wonde kañum no jogi saabi aljanna nden karam ko mum ko kañum jogi, woɓɓe wi kañum nde aljanna no sotte tawa e kamɓe e karam ko maɓɓe fof ɓe ka nder aljanna. Woɓɓe noon menen ko menen salafiyankoɓɓen, ko menen woni ɓe en ko menen fof. Ad-da'awa in lam taqum alayha bayyinatu fa abna'uha ad'iya'u. Nodditagol ngol inna ko menen konngol ɗin si tawi kuuɗe ɗen jokkaali haray no wawi ɓiɗɗo mo ala baba. Wona wowlugol ngol tun ndaarete ko ko wowluɗa e ko wonɗa e wadde ka findema, ka dewe, ka huwondire, ka jikkuji, ka neediji no nanodiri alqur'an e sunna. Kala so nanodiri alhamdulillah. So goɗɗo yin menen ko men waliyaɓe Allah ɓen. Tayib min wiyata na goonga ma min wiyata ko goonga ma tam. Ɓeɗen adde alqur'an e sunna on min wallina ɗo kala ko wonɗa e wowlude kon, ko wonɗa e huwude kon, ko wonɗa e rewirde Allah noon meɗen peesindirde. A ƴette tumin adda min weeɓitana alqur'an e sunna. Alqur'an e sunna inni ɗum ɗo meɗen jaɓi min daarini noon fof alhamdulillah waliyo Allah. Si luutondiri haysi a wiiri ɗo a yahi ka duule a jooɗoyke toon, a weƴƴiti toon a jooɗike, ala meɗen ɓanta gite meɗen renoma ɗo to menne ko cheytane waɗanma. Wona kawakeeji ɗin, cheytane waɗna goɗɗo kawakeeji, jinnaji no waɗna goɗɗo kawakeeji mawɗi. ƴetta o weƴƴitanamo ɓuri ka hoore ndiyam maayo o jooɗo ɗon naɓa mo haa lumbinoyamo,
o ƴettangi o honka nduggu yalta tawana ndema tawa ko sheytanu marid no wannamo jullere o jooɗo hakko leydi kammu ɗon tiggitore ndaaremo a yiɓe no jooɗi hakko leydi kammu allahu akbar tawi allah hokkiɓe de taw haa ndaara golle maɓɓe ɗen peesirira golle maɓɓe ɗen konngudi maɓɓe ɗin e algo peesade ko alqur'ana e ka sunna donc ɗum ɓeeɗo heeferɓe ɓeydi nelaaɗo ko majjo an annda ko jokkuɗa a majji laawol honto wiyata ko allah ko gooto holno waɗanɗa ɗum ɗo allah subahana taala addani ɓe ɗo tabintini wonde wi jeyɗoma on kanko ɓuri andude ko hombo majji laawol makko ngol ko kanko ɓuri andude kadi ko hombo woni e laawol makko ngol ko ɗum waɗi allah sallah sallam ñande goo o siifi ciifol ni feewngol yette njanol ka sengo ñaamo ciifol ngol o siifi toon ciifoy o taƴindi o altidiri turikoy turtikoy ka sengo nano ga kadi o waɗiri noon o yiɗon anndi ko ɗum ɗo firi ɓeyne men annda o wi ngol laawol feewngol ɗo ko ngol allah wi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili laawol allah ngolni ngol ɗo ngol mi jokki o wi koye laawoy wonkoy ka nano e ka ñaamo turo turtohoy laawol mbeɗo cheytaneru no jooɗi ka gollanni toon no wiya arega ɗo ɓuri raɓɓudude ga kadi ɗo no hewtoya o wi faman ajabahum kadafuhu finnar mo nootike ɗin cheytaneji noddoje koye laawoy ɓe ɓugotoma ka nder yiite allah subahana taala o wi nelaaɗo on fala tutii lmukadibina wota ɗofto ɓe fennuɓe dey ɓe yedduɓe allah ta ɗoftoɓe wadduɓe yelike lawtude hino si a ɗaaten kinnike fayude hinno kamɓe kadi ɓe ɗaaten kinno ɓe yiɗi cippitoɗa kamɓe kadi ɓe cippito seeɗa teddina ɗiɓe jokki ɗin kamɓe kadi seeɗa ɓe teddina ko jokkuɗa kon woni ɓe ɗaɓɓirimo ɗum wono alwalid ibnu mughira o arno kanlaaɗo o wi o wi jooni ko men faala si tawi ko jawdi faalala min jonnete haa yona keɓɓe si ko laamagol faalaɗa min lamminte goɗɗo fewjataɗo sina an si tawi kadi a sella min wallete ñawdoɗa si ko sonnaaɓe faalɗa kadi rewɓe ber ko faalɗa o min wallete haa heɓa kono ko ko jokkuɗa ɗo ɗum no wuli accu e cukkii tun ɗi sanamuji amen tedduɗi hiɗa aybina ɗi tun en fottata hoore ɗo jooni watten awa jooni minen kadi jonnitan men ɗi teddungal seeɗa an kadi ko jokkuɗa ko min muññanoma jonni min jonnita ɗum ɗon teddungal seeɗa wonen hakkunde ɗum faamodiren tawno satta feerejo ha ma ashbaha alyawma bilbariha hanke hande no nandi الإدهان هو يعني الميل عن الحق o ñagol e gonga kan seeɗa wiya joni hey etoɗen tum famodiren piiji ɗin fof heɓata ko haray ɗumannoɗen tum mbeɗo ɗum ɗo tum kadi wiyen hakkitir no ara en yaltaki ka diina piiji ɓuyno nder ton ɗo kadi enen kadi jaɓanen ɓe ɗum ɗo a jaɓay ɗum ɗon tun janngo kadi ɓe yinnoya ko goɗɗum ngo cippitoɗa ɗum noon kadi faɗɗi janngo ɓe kadi ko goɗɗum ngo yawya ha ɓe tantinire diina kan nguutum ha yaha tawa a luttidi e koɓolal ngal tu horon nendi ni fof iwi neeɓi ko fuɗɗi ko ni ɓe ari ɓe wi nelaɗo joni warre ni ɓe ari ɓe rewri taho e bappa makko Abu Talib ni joni haray o ɓiɗɗo ma ɗo min faala ya yewtum
tawi ko ɗum ɗo faala menen menen komin prewaɗangol ɗumgoy andi neɗɗo no lo'iri e cenɗe goo neɗɗo no lo'iri tele jawdi sinamo Allah faami kala ardanaɗo ko jawdi sa ɗumaniki ɗo min waɗante ɗum milliard jasa bakar ɗum na probléme menen jaɓu tun ko min wowli ko ta jaɓi ɗum ɗo menen darnangol ma ɗo R plus 5 rien min waɗante hunde kaare konno arya diya jooɗo mijito ono gasa o diisino woɓɓe ɓena ayna a huɗaɗo so akkino hara ko a huɗaɗo occasion wela heɓude faiblesse no ɗon teddungal min waɗante ɗum a wona e hunde kaari a wona e ɗum ɗo a wona e ɗum ɗo fof fara e halfinama ɗo fof aɗuma nama i postuji ɗo fof no udditi o fa Allah o ƴettata Allahu akbar ɓe rewranimo toon ka rewɓe ɗon no neɗɗo no wawi mortade ɗo mortinoji ɗi fof ɓe rewri e muɗum kono mo jogi sawabit mo andi ko honɗum o faala ko honto o fokkiti o wi si on waɗi nangen ka jungo an ñaamo ɗo lewru ndun ka jungo an nano ɗo maana muɗum on jonnilan aduna on fof fii yomi accu ko komi woni e wadde ɗo yottingol ka diina ka Allah nelimi yomi yottin mi watta hatta yaqdi Allahu baynana hatuma Allah ñaawi hakkunde men wo wi oɗo e mara fere makko huɓɓe yiite nge ko targhib wa tarhib ko rerɗingol suyna multa mettina ko lewñi si ɗum ɗo marsi a wasina ɗum loyru ndu kono no woodi ɓe ɗum ɗon fof yiltata e mabda mum neɗɗo so ala mabda ɗum ɗo on mi iwataɗo kiifol boɗewol ngol ni mi yewtataɗo fiw kami fokkiti ɗo ko mayde nde ma mi hewta kami fokkiti ɗo si neɗɗo ala ɗum fayda so mo woniraale ko waɗi o naɓete ka peemi ɗon o sorto ɗum wiyete hudlan tambagol goɗɗo foppu yiya sorta juɗɗe o neɗɗo ƴawri ka to wo so woni ko noon unal ngal musi idan ɓe haɓɓiti ɗum ɗo ɓe wi Allah tigi wi waddu hiɓe yeli hiɓe faala law tudhinu si a ɗatinkinnike a cippitike e mabda aji maɗi kamɓe kadi fa yudhinuna ko ɓe pre kamɓe kadi cippitagol seeɗa e ko ɓe gannuno ko fiyon fotto e hakkunde kono ko an perdu kamɓe aslan ko ɓe jogi kon fof de A à Z fof ko fenande hay si ɓe acciti 80% e muɗum probléme ala se ko fenande ɓe acciti annan ko jogiɗa kon fof de A à Z fof ko goonga fof koko Allah yamirma haysi ko gootum accituɗa ɗon hara yanga perdi ko ɗum négociation wonno ɗo mo Azhar ƴettuno on hakkunde Shia e Sunna ɓeyna التوفيق بين الشيعة والسنة joni ndaren no famodiren en fof ko en julɓe ayɓe ɓen no iwran en cende ɗen fof si enen kadi ga en woni haɓugol hakkunde meɗen ɓe foolay en hino alyahudu hino annasara hino ishtirakiyuna hino alladiniyuna hino joni noon enen julɓe ɓen hannde ɗen iwrana cende ɗen fof takalabat alayna al umamu moftali ɗin fof ko moɓodiri contre meɗen joni hakkunde meɗen ga en famodiren probléme ala joni onon on cippitoto seeɗa acca on ɗum ɗo minen kadi min acca ɗum ɗo fotten ka hakkunde taw yenno sahaba ɓen taw on waɗ ɗum ɗo taw woɗɗuno minen kadi min joni haray min watti on en fof en woni hunde wotere nakunu fi butugatin wahidatin نوحد الصف الداخلي حتى نستطيع أن نقاوم العدو المشترك صفو نقول حق نمين أن يترى نقول ونا غوتل في نوابين دكتات غنيو من كفادو
e jokki ko ɓuri duuɓi 50 ɓe yangade ɓe tawi kamɓe toujours ɓe cippitade gokku e tawi wiɓe ko ɓe ɗum ɗo tawi wi ko ɓe ɗum ɗo joni haray defte maɓɓe ɗen tertoɗen ɗe sakito hakkunde meɗen yo kamɓe kadi yoɓe argaɓe ɓe waɗa l'école ji yoɓe argaɓe waɗa ɗum ɗo ɓe tawi ɓe yakan ala e cippitade hay miskala darrata yimɓe woni ka ɓe wonno e ɓeni hey tigi tigi on min waɗi ko min wawi kon fof kono gonga e fenade ɗum wawata kafude jiifa goto ko noon way Allah subhanahu wa ta'ala wi wota tawa ɗum de ɗum ɓe yiɗi ɗum tawa ɗum o attori fala tutihil mukadibin o attori taw haɗugol mum ta ɗoftoɓe fenoɓe de fennuɓe sabu hiɓe yiɗi ya newo ya ɗaatu ya foygintinnu kamɓe kadi ɓe waɗa ɗum on haray ko amperde o wi wala tuti wota ɗofto kadi kulla hallafin kala heewuɗo wondugol hallaf fa'al heewɗo wondugol mahinin lowɗo jaasuɗo sabu yeddugol mum Allah jaasuɗo sabu bakkatuji mum ɗin jaasuɗo sabu shirkugol o ta ɗofto mo puisque ko Al-Walid ibn Mughira woɓɓe ne wi ko Al-Walid ibn Mughira ko oɗo wonno facilitateur jo on ma kanko wonno janngal ngal hakko wonno nereteɗo naɓa artira ya yidanelaɗo yewta ya yida ɓe to awa ko ɗum ɓe immini men to haray inde maɓɓe ɓen ton haray ɓe wi o haray ko ya warruri kamɓe kadi ɓe warrani woɓɓe ni ko Abu Jahal ta ɗofto o ko lowɗo fii kala on tumati ko feeñi kon ko kamɓe woni lamɓe ɓen kamɓe woni fewjoɓe ɓen kamɓe woni jon jawle kamɓe woni ɗum ɗo kamɓe woni ɗum ɗa Allah wi wota ɗofto on de himo jogii ɗi sifaji hallaf ko heewɗo wondugol mahin ko lowɗo jaasuɗo mo hulata hersata hammazin kadi ko ño'irayɗo hunduko ño'irayɗo toni ño'irayɗo gite hamz e lamz woɓɓe inni ko ɗi gootum woɓɓe inni hamzu on o jooni sino jooɗa jooni wana goɗɗo no hucciɗo jooni min nawoya eɓɓa wowla ayibaji makko ɗin hara ɓe fof ɓe jooɗino ko gootum kono uƴidagol ko eɓɓugol woɓɓe inni ko hamz lamzu on ko accugol haa o huccita ay o ka wiyata ɗo ko ni eni o way ara ɗugulajo ni on ɗugula kelɗa tandaro no wayni woɓɓe inni ko ɗon lamzu on wolgol ayibaji makko ɗin haram ala hamzu on wolgol ayibaji makko ɗin himo ɗon kono hara kanko anda on way wono way ɗiɗo woɓɓe ni kanji ɗin ko ɗi gootum ko aybinowo ko ño'owo yimɓe ɓen ƴattaam ta ɗofto o himo jogii on ɗon macca'in binamimin ko heewɗo yahugol kadi fii badde namnama ko huwa naqlul kalami bayna nasi ala wajhi l isa'ati ko naɓa artira haala hakkunde yimɓe wi'ama o wi'i woodum wo ta ko fii bonnugol hakkunde maɓɓe ani nammam ɗum ɗo ko bone monaɓe goɗɗo woy o baddi waɗa yimɓe weltunoɓe wattoya taw hay sa hiwrike mum usalo a hiwrita ɗum anda ustad karim ɓe waylanike lan ɓe changani lan yeeso few mi rewi ɗon mi hiwriɓe hay kara han karan ɓe hiwritoɗe mi anda ko mi waɗi mille ko menen o rowani ko menen hajjidoyi ko men waddi ɗum ɗo ha ndu lewru feƴƴi ɗo hay suumaye ko menen waddi ɗum ɗo mi anda ko mi waɗi dakhala baynakum nammam waddindirowo naati hakkude mo no jeeya e baddi wonɗi e bonnidirde hakkunde yimɓe ɓen fewndo ɗo komi wattani ila kon
sari mum battarum kafa tajayka be moccobe moccete ben ko woni e wowlude kon imma ko kambe tigi woni e fabirke fena famila ko jinna wingi woni e wowlude tawa ko jinnawi nangaɓe ɓe faala tun nangude goɗɗo sina biro maɓɓe ma sina maɓɓe ma mo ɓe añi bonnugol mo inde ko kaari minimmi wo ko fiwota gaño ka lekkol fiita dewgal ma ngal moƴƴu fii ɗum ɗo ara ko ɓenade fos ɗin ko goɗɗo waɗɗo ɗum haa gayni Allah waɗi o heɗoyi waajuji karama ko ɓen haa o huli o anndi o noddimo indi wallahi o yahuno moccagol wonaa seytane wonno e wowlde kanko tigi wonno e wowlde imo timmi haqqille kadi kono ko faala bonnugol inde sina biro makko o wii ko haaldana noon kono jaɓaano wolde ko on ɓe tindinnomo suwaa ko ɗum ɗon ma innen awa ko seytane wigimo ma jinna wigimo wowli e ɗenngal makko ngal aristirgol ɗum haa gayna awa heɗee ɗo annda e ɗum mi yeeti noon ɗum naameere junngo no toon jentitee ɗo alan jooni téléphone ji noon aristira hari ko radio hoy kaseti watte heɗina ɗum ɗum waawi naɓude ɗum ka net ka facebook ka site ji saakita e jaka nenan kaari en ko hunde kaari jaka ɓen ko ñanneeɓe ɓe ndaara ɗo fayda fii annabi nuhu ko heɓunooɓe malheur ko heɓunooɓe fof kala maynoro toon kala heɓunooɗo accident kala wannoɗo ɗum ɗo ɓe jaka ko ɓen wonno e wadde ɗo kaari en nde sonkidi e maɓɓe ko hunde kaari wanno o waɗi accident ɓe ndaaru hannde kadi ala ko Allah hoddirno hannde kadi ko ɓen ɗum woni ko waɗi ɗum ɗo hadihi namnama ɗum ɗo o baddi ala sala sallam maki la yadkhulu jannata nammamun fenowo fenta egga haalaji hakkunde yimɓe fii bonnugol hakkunde maɓɓe fii liɓugol hawre hakkunde maɓɓe lalmaki oɗo natta aljanna la ilaha illallah no hawni laɗo ñande go o maaki ala ukhbirukum bi ahli ljannati kullu da'ifin mutada'ifin law aqsama ala allahi la abarrahu o maaki on accata mi yeeto on ko homɓe no yimɓe aljanna o wi ko lo'uɓe lo'inaa ɓen fayda ɓe yimɓe ɓen wattantayila e muɗum ɓen noon on ɗon haysi o wondi e hoore Allah waɗanaymo hara o yanaale e wondorde o wi ala ukhbirukum bi ahli nnaari kullu jawwadin ghalidin mutakabbirin aw mustakbirin kala mettafiijo townitiiɗo howniiɗo ko hinkinniiɗo tooñoowo ɗo ɗo ko yimɓe yite ɓen ko tee ɗiɗo jikkuji bonɗi julɗo fota e jikkinorde ɗiɗo o wi oɗo manna'in kadi ko heewuɗo haɗugol lil hayri moƴƴere kala ka goɗɗo faala wadde moƴƴere o yetto warɗo ene hee so tampi hoore ma ɗum a gaynata mi nani saayigo musidɓe meɗen julaaɓe no yewta goɗɗo no wullito vraiment yimɓe siɓɓe makko ɓen no woni dongal makko haa feƴƴiti kala ko wi penka fulawa ko haaka makko siko nawnaaje siko probléme ji ittu toon siko addeteɓe fi ne'egol ka jannga e ɗum ɗo ɓeji ɗin fof vraiment kanko o so jikki o tampi goɗɗo o yayni fannate ɗum min mi jaɓanta ɗum e goɗɗo min tuge ɓe gorankoye ɓe wolaaɓe ɗon ka a gaynata a tertoto ɓe ɗo ani simi fanki sakattu ala madadin
be mo kito ende yewtere almuhimu na ko mi yewtuno ko mi faala wolde kono ɗum ɗo manna'in lil khayr no wodi woɓɓe goo wona kamɓe waɗata ɓe faala kadi waɗo waɗa ko saboteur ɓe ko boykotoɓe kala ka ɓe tawi ɗum ɗo si ɓe fokkiti on tino wadde ko moƴƴi ko etagol ha amintinnam wodi foti sa waɗata ko moƴƴi gon sayi goɗɗo no waɗa wakkilamo yo a wakkile ɗum ɗo ɗo no moƴƴi wallahi an kadi faminaɗa wadde sabuna tindinɗo ko moƴƴi kon yo waɗe si ko moƴƴi kon ɓe o tindini ɓen waɗi ko moƴƴi kon kanka ɗo heɓa e baraji wa kamɓe waɗɓe addallu ala alkhayri ka fa'ilihi ɗum waɗi ɓawnelaɗo sallallahu alih wa sallam yamiri yimɓe ɓen yo ɓe waɗan ɓe iwnoɓe mudar arnoɓe tawi ko ɓuri kulle ɓe ñoƴi ɓe waɗi tampi ha feƴƴi yaadi ɗaɓɓere balla kanilaɗo sallah sallam laaɗo wi awa ɓeeɗo musidɓe meɗen ɓeeno tampi o yino ɓe waɗi haray jondiren sookeje wallitoɗen ɓe deƴƴita goɗɗo yahoy addoyi saako hum ñaamete tamaro o addoyi nelaaɗo awa hino ɗo min ko Allah sikimmi ko ɗum hakkunde yimɓe ɓe hop mo ɓe on tuma timmi addi mo ɓe addi anndi yette soɓe goo fayda si wonaa hara ɓe tawoy ko ka bukkol ɓe woni e mbeelude ɓe mornoto ɗum ɓe fanka woni si ɓe tawi fettiriɗa ɓeeɗa wakte ene aada kañum kadi ɓe yeƴƴito ɓe tawi fof waɗi kamɓe kadi ɓe waɗa piiji adda hakkunde coñki e ñaameteeji yibba ɗum tulde haa kanko on ɗo fillade ngo wi tawi min e laaɗo meɗen fewtondir tawi hannde kadi mi reenaama laaɗo yeeso ngun henti o maaki man sanna fi lislami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min gayri yanqusa min ujurihim shay'a o maaki ka l'islam mo sunnini sunna moƴƴo ani wurniti moƴƴere ka l'islam kala ñembuɗo mo waɗi ɗum o heɓa e baraji ɓeru ñembuɓen waɗi ɓen fof wona noon ka baraji maɓɓe ittete o jonne Allah itta e ka ɓural muɗum idan ta neɗɗo wonu manna'a lil khayr oɗo alwalid ibn mughira ko kanko sifoto noon hiɓe inni si woni no mina andi ɓe hajjayno ardi islam batte no annabi ibrahima hajjirano no hari batteji no lutti kono shirku no watta e muɗum ha heewi tew si woni no ayam mina balɗe tati ko wonte mina kon o innayno yani o moƴƴinano yimɓe gosi o moƴƴina fataya o moƴƴina piiji ko yimɓe ñaama o inna hay goto ko huɓɓa yiide tamo waɗ ɗum ɗo ɗum tan wona dey min komin tun so waɗi o gayni noon wona wigol a wala min komin tun ñammini allahu akbar o manto Allah sifimo ɗum ɗo waɗu ko moƴƴi kon ta haɗu yimɓe kadi waɗugol ko moƴƴi accu dammugal ngal no udditi o wi mu'tadin ko o jaggutuɗo tooñoowo asimu heewuɗo bakkaade oɗo wota ɗoftomo dey o tullin ko o tiiɗuɗo toowuɗo mawnintinniiɗo pooɗowo e boneeji e itala a atala ko guusugol ko townugol haɓɓa ko zuuhu wa'atiluuhu emo jogii maanaaji bus non ɗo konngol no jeya e konnguɗi arabu firayɗi piiji ɗuuɗuɗi o jeya e muɗum yani jawwab ghalid mustakbir jarra ilal waylat pooɗowo yimɓe ɓen naɓa ɓe e bone ɗowowo yimɓe ɓen naɓa ɓe e sattede ma lettowo yimɓe ɓen piyowo focca townitiiɗo yoora ɓerndeejo ɗiɗo fof o tulli no naatore nder ɗon ba'da dhalika ɓaawa ɗum ɗo fof kadi zanimin ko bakaaɗo tun fattuujo o naaɓi halak zanim wala siigu qawmin walaysa minhum ko bakiiɗo yimɓe awa kono wona yimɓe ɓe jeeya woɓɓe inni ko akhnas ibnu shurayqin
oɗo banu zuhra o lasigu banu zuhra en ko leñol Qurayshiyankoɓe maɗum ko andu ka yimɓe Makka ɓen oɗo al-Akhnas wi ko arɗo o baki ɗon wo ɓen makko wi'anoɗo ko ɓen makko on ko ɓaawa duuɓi 17 o inni awa tañini ko ɓiɗɗo am duuɓi 17 fof mo innino min o mi anndano heɓoy ha ɓiɗɗo am fes woɓɓe inni o qirritoyimo ɓaawa duuɓi 17 ko o noon mo jeyano e bandiji jani ɗin Makka wonnoɓe habdanade sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe inni ko Al-Walid ibn Mughira kanko tigi ene o kana lasigan